ngai ke boleh pi parok ki parok be ke jengah prai ke nika sngi jong nika sngi ke bamenta pan ngayu yo boleh namar ke nika jing im ke jengah aga bangayo pan yai pen sngo ke nika kubor ke jong boleh nika we ke por ngai ke nika por kan dalong ke jingir khun ta jong pi we ki sngap nika jikai na nika khtin ke jong boleh ke jikai ke banga ngan peteng nika por ke long Matius danom khatsau got khot ke ba arpe pra hadu ke ba life away. Keketin ke jong blay ke baong kumne. U Petros ti udai thu ulaong hau. Kutrai lada day mami hukum nga banwan syami halor ke Uti ulaong kemud ujisu ulaong. Tuan ti haba u Petros ulaher na katagaling. Ulaya halor kita ke banlek syo jisu. Henry haba ulayoi ya kita keler bakajur. Ulas ngau syepting. Bat haba ulas sedang ban ngam. Ulah perta udaong kutrai. Tu pedim yanga. Kumni ru ujisu haba ulah keneri la kekti. Ulah kem yu bat ulah ong hu. Ami uberit ke jengait. Balai bamilas ngau artatin. Ami uberit ke jengait. Balai bamilas ngau artatin. Keketin ke jong balai ke ong ba. Hadin ba kini kesenran, hadin ba ujisu le depan pentengan ni kini kesenran. Mau lagi pollution nang kini khot hadin ba ujisu le depan pentengan ni kini mati ki shifting. Ong ketin jong boleh hang ni u Petros. U Petros udah usenran jong Yesus Kristus ba hakmat. Bat hang ni ru ong ketin jong boleh u Petros hadin ba ujisu le depan itu ildi ba ulah pentengan ni kini kesenran. Ong ketin jong boleh u Petros ulah ong ujisu. Lada day mami hukum ni nga bangan wan syami. Lada den mi hukum ni nga bangan wan syami halor ke uni Petros hang ni leringi pej ha uni Petros udon pedang gajing artin tip day Jisu nam day ne lani kumba ukwa pantes ke Jesus Christ pat ujisu ong ketin ke jong play hang ni ujisu long tuan u Petros hang ta ong ketin ke jong play ulahir na kata galing bat ulaya Jesus Christ ong ketin jong play ulah kemit ulaya ulah pej Jesus Christ ulaya ketin jong play Galak man long ba ulayat katu kat ni. Aray ong ketin jom boleh ke ai ke bacia. Adin ba uluyo i kata kal air bakal be ong ketin jom boleh ulah shifting ong ketin jom boleh ulah shifting. Ulah snow shifting ba usdang ban ngam. Adin ba ulah pej mo haba kata kal air kalawan ban be. Ya kan ke jingim ke jungu ulah pej. Ba uyo i ke jingat pelung. Ngangit haba uyo i kata kal air ke ba pengki ke ba be yu ke ba be ya kan ke jan ke jungu. Bat upej sepo, haba upej sepo ngangit. Uyo i ke jingat pelung. Namar ke jingbe juga ler, bat ke ke bejia ngketin ke jong play. Uni Petrus ulah sedang ban ngam, ong ketin boleh ulah sedang ban ngam namar upej cerita ke duriau, upej cerita ke jingat pelung mo. Upej cerita ke ba uyo i. Beron sepo ni sekadiang sekamon. Ukulen no ban commit Jesus Christ. Bat upej cerita. Bat sedang ban ngam ong ketin ke jong play, sedang ban ngam. Bat haba ulah ngam u Petros ngau tenat hang ni. Ong ketin boleh haba ulah sedang ban ngam. Ulah pertajam, udah karpat ya gerteng Jesus. Udah ong kotra itu penimnya nga. Kotra itu penimnya nga, udah karpat usngau tu. Ba ujisu ulah ban pelayu, ujisu ulah ban yarap yu bat ukhat karpat Jesus. Bat ong ketin boleh kumni ujisu kita ke power kumni ujisu lawan ulah bat ulah kem ni ke ketin ulah bat ketin jungu. Bat ulah ong Ami uberit ke jingai. Balai bamilas ngau artin. Hadin ba ulah depan yarap yu ke iga bejia, ulah depan bat yu, ulah depan kem yu ke ketijung ulah bat yu. Ujisu ulah seneng ulah penbet yu. Ulah penbet ya u Petros. Ya kata ke jing artin ke jungu. Ke ka bangamut panon ra ngani ke por ke jikai ngani ke bentan ngani ke ketin ke joblei, ngani ke por nam ta jenga ban jopiko ki perlok ke iga jenga. Haga jingnya le ti jenga jompi. Ngani ke perthai ke bangingi don. Haga jingya ti junga ju piban syukri yo Jesus Christ haga jingim jugi gaman haga jingim jongi ga man lagasngi don sibun ke ga bang ki ba manga no pi ka bangima han ka pathai ka bangingim le si sibun jai ka ba pi ma haga jingim go pi pedang ga jingya ti jong pi gen mau kat bangidang khmit ki khmat Jesus Christ kat ba pi dang khmit ye ki khmat Jesus Christ kat ba pi dang long kita gi beri syukri Jesus Christ ki ba kat ba pi dang long kita gi beri bang man duai ki ba bang man puli ge ketin jong play ki ba bang man lech ki Bible study ban lech ki jingeseng bat
babang ban penlut ya kapor jong pipat ujus Kris kan mau kini ki borok ka pimat kinam la ban ngam jelop ya pi ke ktin ka jong balik ke khot ingai pi ko ke plok ke bejanga bangin kmit barabor ujus Kris kat ngidang yalti apa dengan ke perteka bangidon hado pangin po siya taga thong ka ba ulabu nam ta jonga jo hado pangin po siya taga Jerusalem ka patmai kataga beneng kataga jaka shone jonga jong pi let's see don apa dengan jong pi ko ki perlok ke jonga haga jinya lti jong pi ho haga jing sedang jong pi ban yalti pikmit Jesus Christ pikmit pilong ki beru ka bang manduai pilong ki beru ki babang man puli ke ktin jong boleh pilong ki beru ke sikri ke sitrem man sikri Jesus Christ hari ada kilawan ke jim ke jupi ondala kilawan ke jing le ke jing pang ke jing stom ondala wan ke jing pensoy hang ta pila perkat pila peson dia kita kangam no ke jim ke jupi pingam jelop no lalu don na pedang jong pi ko ke perlok dia jenga ke balong kum ta basien ke sengi pila yat nanti pila long gibi bersir heman skriu try hari mentah namar pila pelet jimut kita ke jingle namar pila perkat pila peson pila kuslai hak kita ke pimat pila ngam jelop ru hagani ke pop kan mau ku ke prok ke jinga ke ktin ke jong play ke khot yang IP u Petrus haba ulas sedang man ngam u khlem sngap jar u perta u khot karpat u Jesus bau Jesu un pelaj u bau Jesu un penim u ku ki perlok ki ke jengah utrai ni kapor ke menta let si don pedang jong piru ki bala sedang menyal tien re menta pilangam jelop ho ya kadang hak kapor badang sedang pilong ki beru sirre men re menta pilangam jelop namar pil pelet jimut ke jengle pila siap pengop hak ni kapop pila hap ke jing pensoy menta pila sedang ban ngam jelop hak ni duriau pila menta pila sedang ban ngop kita ke ki jong ni ke pertai ke ktin ke jong blai ke khot yang ai pi ko ke prolog ti ke janga ngangai pim kwa panyai sa ha to ke jaka ke ba pipidon ngangai pim kwa ba pim kwa ba pin ngam jelop sedut setra jo duriau hereng ngangai pi kwa ye ke jingrap pi kwa ye ke jipenim pi kwa ye ke jipelaj na kata ke jing syate syakum jong pi kwa online na kata pi kwa long kita gibru be shirem ku ki perlok ke jenga yeng ni tu ke jaka ka pidon yeng khot karpan ikarteng jong Jesus khot karpan u Jesus bepinyo ke jipenim khot karpan u Jesus bepinyo ke jiram u Jesu long bakloi kumba u Jesu long bakloi ban yarap yo Petrus ke ni kapor haba ulas sedang ban ngam kumta ku ki perlok ke jenga u Jesu long bakloi bat pesdet ban yarap yang IP ladang ilong kita gibru ki bakloi ban khot karpan ya ke kerteng ju ladang ilong kita gibru ke basngot hu bangadon kam yu Jesus bangadon kam yu Jesus bat datang Jesu balak manirap inga bat datang Jesu balak man pendiang inga ni ke jaka ka bangadon bat datang Jesu balak man pelong thamai inga bat datang Jesu balak man ai ke jipetim yanga dara pisngot hu kum ta ko ki produk ke janga khat karpat ke kerteng ju Jesus Jesu haba uyarap ipi haba obat ya ke keti ke jong pi ban yarap ban yalam nanti pi unsa seneng us penbet pi kumba usneng u penbet yo Petrus ye ke jing bakala ke jong Petrus ye ke jing singo atatin ke jong Petrus u Jesu hadin boleh depan yarap usneng penbet u ko ki perlok ki ke janga pediang ye ke jing penbet ke jong trai let's see utrai Jesus Christ u penbet pi ye kita ke jing bakala jo pi ye ha pedang kita ke jing yal ti jo pi let's see u penbet pi da ka ba pi puli ke keten jo u ko ngo bat le ye kata sngap kita ke penbet let's see ke skri ke jong boleh ki penbet pi ke seneng ki kan tui pi ba pindieng ni kita ke jaka ka pidon sngap ye kata ko ngo ye kata le ye kata bala de pile kum ta ngai ko ki prolok ke janga pinyo ke jirap na ni Jesus Christ ke ktin ke jong boleh ke khot ngai pi ko ke prolok ke janga kat pinang yan ti pedang ni ke perthei ka ba mangat pi ka bangidon ka batang kat tukat ni por kadai ngai pi ban khmit barbor Jesus Christ kadai ngai pi ban khmit ki khmat jengi barbor Jesus Christ ban khmit ki khmat barbor Jesus Christ kemut bangin long kita gibru ki babang man duai bangin long kita gibru ki babang man pulai gere ke ktin ke jong boleh bangin long kita gibru ki ba perkhat ye ke ki bahaneng om ye ke ki bahani khendeu ke ktin jong boleh ka ong tu mut brai ye ke ki bahaneng om ye ke ki bah khendeu kadai ngai pi man ban mut brai kat minang don ni ka perthai kadai ngai pi man mut brai ye ke ki pakat jaman sim
ya ki pakan jam sim kenak bangi ngin he ngin san ngin poi sya kata kathong gabalabu namta jonga bat speaker tin ka jong belai ka ong Hebrew lenong bakat ar gad khot ka banengkong bat ka ba ar namar kumta mangiru habala ker tawiar yangi daul o kisaki katni tungin bread no ya gaji penuit baro bat ya kata ka pop ka ba shach no hangi bat tungin ye pet da gaji nyasha ya gaji ye pet thong ya ka balabu akhmat jongi da ka ba khmit shujisu unong pelong bat unong penjanai ya gaji nge jongi ubana mar kata gajingkemen ya ka balabu akhmat jongu ulasya ya ka ding phna uda iben ya ka jing le ran bat usyong hagakti kamon ka khet ublei ko ki prolog ni ka jinga berat na ong ka kten jong blei kat ba manga no phi ka bangi dang yalti hagane ka persai ka pangidon hagane ka jing marek thong ka jingi ladon ulo baka dom ladon ka pop ka ba shno hangapi ka ladai yang ai pi ban bread no kita kadang yang ai pi ban bread no kita ban ye pet kita ka jingi pet tong ta ka jing ya sha bat kat pangidang ye pet kita ka jingi pet tong ta ka jing ya sha kadang yang ai pi ban commit Jesus Christ barbor kadang yang ai pi ban commit Jesus Christ barbor balong nong pelong bat nong panjanai ni ga jinget ka jonga ka jopi kat binang commit ki khmat ni Jesus Christ kat binang long kita gi beru bashir man skriu kat binang long kita gi beru ki babang man duai ki babang pulai gani kiten joblai ki babang ban skriu ki babang ban ya ban melek ke jinge senglang ki ba ambil sedih bat kum ta ter ngangan ong ipi ko ki prok ki jonga kata uji su nang panjanai ni ga jinget ka jonga bat jopi kata ga jinget ka jonga jopi kata ga jingim ga jonga jopi kanang janai kanang perfect ai ben ki kiten jong blai ko ki prok ki jonga kan yok an ngam ga dok nun ke jongpi ai bakat mangat pi ka bangidang ya thin ka perthai bangin kmit barbor Jesus Christ bangin bread noi kita gi bro ki jong ga jingdom bangin bread noi kita bangin kmit Jesus Christ bala on ban panjanai ga jinget ka jonga bat ka jopi ublen kerku